antumi amem na Awurade nwuyemobo osai ediye nkwache yen enti yeto de honhon konkron de amayen no so eno nti baabi a wo bia ene ye mom nya sa osore esomui na ento se dwumedie bekwa wieye no Awurade obeba behwewo ye kinkan Psalm 29 na ye gina so asori Awurade Psalm 29 verse number 1 that was no Osi onyankopon ni onyama eda edi ehumu mo osoro asafo momfa eni onyam ema Awurade enti anope ye de eni onyam ema Awurade ani monshe Awurade di eni onyam monsori Awurade ahokeka kronkron mu dine wo sori na eya ahokeka tu yare kura akeka ho na ugusu awo to dwom no na wo sori Awurade no obehu ansa yare no hon ene ekoro ye di ahokeka ene ye de sori Awurade ye bia komam ye di adwene mu da ho adwene mu te akoma mu da ho akoma mu te ye twe akoma ne adwe nyina de siasa for Awurade so nyesa ye sori Awurade ne yakoma nso so ni ne so no tano pay me ne wo ye sori dom nyina safo Awurade ye de yakoma nyina ye de yakra nyina ye de huhu nyina ene ya adwe nyina esori ye bofo no ye papa ye sori no ye ne kase osi Awurade ani osemo sori Awurade ahokeka kronkron mu Awurade ne ewo ensuo so enimonyam nyankopon ma apana na ebom Awurade wo ensuo bebre so eniti de ye sori no okasa apana na ebom Awurade ne emu ye dense Awurade ne ema Awurade ne mu wo eni onyam Awurade ne voice ne no emu wo eni onyam te wo se e de be ye hyene ni onyam ene obekasa ama wo a wuni eni onyam no Awurade kasa no e de eni onyam ebebreo sempo obi asori etie woni onyam a through worship we mu no Awurade obekasa na ne kasa no ebetwi woni onyam e de ama na woni onyam so a Awurade kasa no ebesan atop woni onyam naka amen every say anope de ya sorry no de ye sorry no de ye beto no honyom no ye beda na se ahye ne onyam okasa ne emu wo eni onyam Awurade ne emu wo eni onyam ene onkasa mawo na wa wuni eni onyam no yetietie woni ma yemfa wonya hwe no true worship wo kasa mu Awurade obehye woni onyam hallelujah osi Awurade ni bubu Lebanon twiridro na emma ohurihuri se nentwie ba Lebanon ni si ho ene se okoba Awurade ni pa eja edere hallelujah enti enne wo sori mu no Awurade kasa ho na eja beto baby Awurade be fa ye worship mo ama baby a wo se eja enenam eja benenam Awurade be fa wo nyom to so na ne kasa o kasa di
wa ye chi no eja ebe ye dwuma. Praise the Lord. They will say Jatomushi, Jabetomashi. They will say Jabahomba, Jabahomba. He said, Eradin Nipa Eja, and Derrier. And Yagusu sorry, Nuya. Yagusu sorry, Radina, Obekasa. Nanikasa Yumuno. Hey, Eddie Chan Eva, Eddie Jebe Buate, Eddie Jebe Dia Samamaye. To the sorry Radisa. Yet, Tonymana would say, now the whole touch me. Now what I was so real daddy. Sir. If he said, and then they are sorry, Nene, Epa Eja, and Derry. Eradini, Emma Esra Suho Eki. Eradim Makedes Esra Suho Epo. Eradini, Emma of Frontier, Apple and War. Na Emma Quayum and Dam. Eradini makwaye muda. Enti ade bia aye enhyesode. Aye adoto. Aye adoto. Erade kasa. Ose kwaye muda. Enerade ne ebe break adoto to me. Erade ne ebe maniema aye kwaye wo abrabo mu. Ni nyina asiye betu eja betom. Na ebeshe na emu beda ho wabra bomu beda ho eniema wuhu su yie no emu beda ho na asherade eni na naka amen osi nama osi na sorry fie mufu nyina ka se eni onyam nka onyankopon erade to na ase ewo ensu a eyiriso na sorry fiefo nyina ka se eni onyam enkenya nkopon eni onyam enkenya nkopon na sorry fie nyina endi wo ye nyame asori na meso ye nyame asori ye nyina ye kabom se asafo ye nyina kabom se asori ku na ye nyina ya ka kire urade sei eni onyam kanidi asafu Yehowa afibo mana sori fiefo nyina nka se eni onyam kenya nkopon amen enti yabato osi erade tona ase wo ensu a eyiri so na erade betna ase hose ohene da enti se ensu toto na se ensu yiri a baba ni hu na odi na gwasi ho odi adwa asi ensu so oti ensu so ade ase fi se on the bo ensu no enti ensu yiri asram so eni besuro no ho na erade te ho na erade te ho amen enti enya me nwa se enyu bi na oto se uche nsu a erade ne wo ne ho aja se enti se ensu a eyiri no erade te so oti so erade woti nsu a eyiri so enti eniema bi a amma ne homne se nsu a eyiri abrabo mu di amma ne homne so se nsu a eyiri eho no erade wote so problem bi a sorry sensu ayiri erade wo so tumi wotena o house wotena mane so wotena any problem eso enti minim e how bi a wonam erade me wose me kan jo say anope wote sa problem no so ti so be sorry no a obe sorry erade a wote wo house na obe bre wo how ni amane bia ase na wo de anigye wo de ani onyam ama twedi amponyankopon osi na erade ebetna aseda obetna hose ohene da erade ba mane man ahoden erade di asumdwie ebeshira ne man tie de erade ase na ya hye erade animonyam
enti baby a wo bia Kenya ho ebra ye ndofo ne ye ba Junis apia ajekum wa elidi yen kakra na one ode ye ko adoma hinwa nanim ode ye ko adoma hinwa nanim Nami
penny chawa for you. Look how she what's in a sedan? It's not the child for you.
Uma,
Obi na drive. One of Froka. One of free Froka. Hey. Obi from Echo Froka, yes, son in so. Yes, son in sa. Obi si for my yes, son in so. Obi to me. It is Eyo nyamina kumarakwa India seda benkra Na yemfama ye nyamino Enye ni penyina Enye ni so Enye ni penyina Enye ni senya menye Dia wenye Senya maya Send your way, what's out to me and not different? I quit Chuma. What's in me yet, Chuma? Obi and to me, young Chuma. What you're at Yama watching? Or my young son say, I'm very near Chuma. Put to make a sign. And yes, India seda benko Erodia Dana smart Senya maya Dina tumakwa India seda benko Sama niyamino Yeni penina Nenya ni so Yeni penina Nenya ni senya menye Senya maya Adina tumakwa Intia sita benko Nifama niyamino Sanya maya Eradi sanya maya yo Adina binaka Eradi wadumo Intia sita benko Nifama niyamino Sanya maya Sanya maya Adina binaka Eradi wadumo rapa Intia sita benko Intia sita benko Hey Yeni penina Nenya ni so Yeni penina Nenya ni senya menye Senya maya Senya maya Adina tumakwa Intia sida benko Nifama niyamino
Why you
Jesus says, I am going to Jesus, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus, Sunday. Oh yeah, me kwa. Oh yeah, me kwa kobia. Ebeka ukasiyo. Etisa yankutukutu.
kobia ewo Yesu mo ye kwan kobia ewo Yesu ye kwan kobia ewo Yesu mo ye kwan kobia ewo Yesu ye kwan kobia ye kwan suma bia oh ye kwan kobia ewo Yesu mo ye kwan kobia ewo Yesu ye kwan kobia ewo Yesu mo ye kwan kobia ewo Yesu every say oh yeah nana Yesu bosu dana sing dana sio every say oh yeah natoye edosu emayeno yenana sie yenana diasio every say oh nyamiye oh yo hey yenana sio yenana diasita onyami nasi danasi
Sompa 93.1 Sompa nie heaven Akwantuo enie. Hallelujah. Ebia na wuchichi mu afidie no a ena woten se na ye sorry Ewurade ye de Ewurade as ye nie ye guso a enti yama wakwaba eba Sompa 93.1 baby a wo bia ye koso de Ewurade a ode ye nkwa ache ye no as ono hu ye bobo na oye the divine selection no
yenso aso yenso weyi yebi odi yewra abosome mako enwotwim papa waya die na onfa yenwie eniji samse oguso de ye ko kakra edi ofata se ye shene ni unyam ti se ye tudwumi na wa bewura mu bia wo dia to be hallelujah na ye announcement kakra wasa osun jumedie mu no anase wasa sompa ejumedie mu no kofa ba nipa rade fan so ede sompa media iba ya fan blessed force anase senior man ono no nyankopon nam ne dom so edisa media yi aba asetena abawia sinyina to ono wa America ono wa Israel ono wa Canada ono wa Niger abi asie ono wa Italy all over the world Senegal for nyina 8 years sompa Konakri for nyina na no bia frem ya firi ho Senegal Konakri ena enso no so Mauritania hono abi asie Mauritania si for do nyina o mo tinso no sinyina osema konfo ya monitor program o nyina eya sompa aji bebia eti fa hu bejim yes sorry urade na energy sam ne say brother Foster enye sompa media no nko a ene urade de sa odum nyansa ne nimdia no ede ama na ode ebue ama yenya kwanya ka osura hini ehu asam ede kirewa o wa chichi ne benche urade asaye ne doctor a urade nam ne so frafra nuro enti me di hospital no ho dance ya kirewo 21st clinic Fatos Mame sa hospital abasatna meka se ya chi baby enti se ya rebi ena pena ho asem aba woni padua mu ha meka for 21st clinic at mount se enko baby a odi ebra na wonya babedu 21st clinic se wom erade nyakopon nam ne do ene ne dom so obefa brother Foster ene ne nkrofo so ni team so doctor na erade afa no so asawo yare efri wutiri so kosi wo mawres erade bie nani abai kasa wote bia kasa senior ote erade afa no so edi nubuna kiken robom kiken habai bom kanene na nanam frenu dudo ano papa ni abobi oba 21st clinic ano papa brother Foster obema ubia bo na yare obua obeko praise the Lord yare be de sciatica yare ba ko ani die de nanso sa yare yi wa hweye who 20 years
open more than 100 years. Why a criminal? Oh, Jojo Nipa. Nelson in the day. Medina Honaman said, Sassiatica, a bit better low. Fabra 21st clinic. A radinam the domso amma senior. Nyamia mananya a word to tata. Oba 21st clinic, Yaria Yan Srono. A radifan suit to us yet. Canini a consumer ateniate. Yatenete. Went to me antia. Ye jao. 21st clinic, Oba. Yaria no Jack had walk of fear. A radifa papa so or fat doctor so. Eti Yaria be a te. A flew nipedium. A hina Yaria no walk. Ye come for 21st clinic amount. Ye no mama wa man on it. Senya me boa na mo ba holidays. Na mo ba hadia. Who free kotoka airport to have for any 21st clinic. Kumase ye were here overseas. Na ye massajo. Ni ma do ni binom. Sana be kofia kwa we ponche nkwan. Ene wo tono a. What you say? No answer for your America. Breton the first clinic. Near massajo. I want fidie. I had the best show free was Rabesu Nasi. Yarian baby will be an obey chane. A year 21st clinic. Wouldn't any baby? What you come on say? Gianam Bay. Na fre. Fanamba Nima wouldn't you no more man on it. Guinea for a maybe money. Quanda Crifono money. And so on for. Amen. Number of bet to me get to 21st clinic here. Quiet. 0540 311 311 0540 311 311. Mrs. Subian Fena Cofa Pain. And now be an phone of Fena also 0540 311 311 0540 311 311. A year 21st clinic. Nyakopa ya dear Ghana had ye to a city baby. Uko sunya ya obeshia ya ho. Ya watachi mai. Ya wa nkransa. Ehini eni ya wa boase. Odi ase ya wa bekwai. Nanu ni ya bekwai meboa. Nampansa ya nyina ya ho. Praise the Lord. 21st in Okwankra. Yawo. What your phone number no? Now say ye chira kwan. What did be as your phone number no? 0540 931 931. Fra ufra ye benjo fel so. Ni ama direction ni na kama. Na bra. Na what ye ni chie. Ene be kwa niji sam say Dr. Blazer Foster and the nurse for Kukuda. Anyone that can shower your ever when they muno. Na have your control so hey. Yes, yet them piebo near the tower chi. Tis a soon be bonnet tower yari and a chia. When yes, you demo or bed shane. To any problem. Whoop 21st clinic here. May come to your plane, your prefer when you're and when you're bread. I was sitting up a boom. Eddie bread 21st clinic. Now, ever did be fat. Dr. Blazer Foster so. No one could Arabia and to us yet they could. Ever did shrub. Now on cow. Ever didn't pay my one year for. No more hope a day. What to be a ray. Me and your quite as sorry a day. A brand yes, my ye. Your fire and a mass as you wish. Tell a radio who your mobile. Why you depend on to say Blazer Foster? No more yasa or Dumono. So or Duma a desire and Tafoster and Dibra.
nyame befa no so aboa erade nhyira pi naka amen edi yetoa osom no eso yetoa osom no so say yetoa so
Baba,
Yes, I'm sure that
Nina
is a woe. When it was so. Jesus. Jesus, when it is a woe. When it is a woe. Jesus, Jesus, why not is a war? Why not is a war? Yes, should I war? Be anymore. Why not is a war? And your why not is a war? We are anymore. Why not is a war? And why brand it is a war? We are anymore. And why not is a war? And why not is a war? We are anymore. Why not is a war? Why not is a war? Yes, you know, yes, you know, yes, you know, yes, you know. Why not is a war? Why not is a war? We are anymore. Intimidia subaya me poma. Nidia subaya me poma. And nidia subaya me poma. Me poma. Nidia subaya me poma. And desire, I praise Mukakra. Era aye mukakra ya be boy ensem ene say ya na yakoni de nyame pe no ye papa we wontimi enforce no
de open oye utimi mfoso nyankopon se erade adede na ekoso papa no ana oye na adwuma o ma na okwan ene oye na adwuma ti de open oye ya boy ensem
Ojaredawo no muda Pentecost suja reda erade aso Pentecost suja sejei eri no muda
Erade aso Pentecost Ejei Pentecost Jano Erindel Pentecost Jano Erindel David is saying, or can be also said, "Mamma, many suture and he and a me, memoir, a be free apa. If we are sway or you are on here and moi, who we am, means so we am. Na ya muankasa no eni baby a achinyako and it was Israel shafo and obey yesre ewati nyankopo se onfa ne hom konkro no eme Onyankopon edina amayense ochigina phone yesra ne se onya oyemu onya oye onka ye ho wabosome wachimu ho konkonje ya bamba osi na ho mane de opinia enikabia eneti maye kache nyame onkonkron se onkonkron anobei mesrao enidiem eni obuo kwaso pene mame sedi awrade asamusie pene mame onkonkron de opinia enikabia eneti maye enti nyame onkonkron okaye ho asas wesu se odi amaye ojina yechi enti anopei baby a wote yanka ne baby a wo hwe ye bia ka kire ho onkonkron se onkonkron boame onkonkron yememwa onkonkron humemabo Koko penemame, Koko dimame, Koko penemame. Ewe Yesu Kristo dinimo. Sedi ejana samsiye. Biano bombai ebra yekwe. Nyamisu son konkro penemame no mienu. Ondi yasamaye. Ewe huhum nempie hunemu. Bomba yesa.
Hon Kronkron kadima ho. Hon Kronkron awo yo chigina phone. On shawo kraden. On shawo krama. Kacha Hon Kronkron sa Hon Kronkron pene mame. Shame krama. Mame kra enyete. Mame munipa no enyete. Ewe Yesu Kristo di mo bossa ampa ene me yanko. Bossa ampa ene baby a wo ye baby a wo tie nka bia. Shasiasa woni Hon Kronkron di nkomosa. Shasiasa woni ejane wo di nkomosa. Hon Kronkron eye ejane tumi. Intanopai e was odi ni tumi ni na hoden. Ewura okrem. Ewura huhum. Na ebe ni peduanum. Ene nyame Hon Kronkron ni sankoma no. Ene Hon Kronkron ni sankoma no. Efisa yema ye ni so echire problem na. Yemu amfiri baby e beba. Sa Hon Kronkron amoye ne a. Yentumi mfira mane ni mu da. Eye jane honhom na beboa yen. E wasase we so. Tiene Hon Kronkron ni nkomo sa Hon Kronkron beboa me na me kranya den beboa me na me honhom nya den beboa me na me nipadua ne enya den. Hon Kronkron meboa bi ono boss empire no. Se na wo bo eyi ni famusa. Na wo to Hon Kronkron nyum ni famusa. Bompa yesa. Bi ono bompa. Nyame susu Hon Kronkron. Enna no bai wo manfo ni e. Hon Kronkron. Wa dwuma wo ya wo ye ho ne se. Wo de opinion ni kabia na tima yen. Hon Kronkron adwuma wo ya wo ankrankra ho ne se. Wo de opinion ni kabia. Opene ma yen. Eno na jale dia sha won sa wo ya ma yen. E wa asasi so. Nyame susu Hon Kronkron. Ye wajuma. Obi biara anope wo sumi mu wa be pie mu bie. Obi biara anope oni ye osumi. Wono we chichi ni bencheye. Oni ye osumi Hon Kronkron. De wa bie na kumam. De wa bie ni humo. Hon Kronkron pene ma Hon Kronkron. Hon Kronkron buaye. Hon Kronkron wo yo odimafo. Hon Kronkron dimaye. Ewo Jesus Christ dinimo. Hon Kronkron dimaye. Hon Kronkron dimaye. Hon Kronkron huya mama wa Yesu dimo. Hon Kronkron diboye. Enna no be ye owa nim se meyi. Onyame ho shaye kradin. Shaye ho den, sheni pebiale den. Hon Kronkron enna no be ankra. Shaye kradin, shaye ni pebiade. Wachuma no unu ochuma yeni. Hon Kronkron ye ankra wachuma. Ewo Jesus Christ dinimo. Onyame ho ye ankra wachuma. Ewo Jesus Christ dimo. Biawa no bompai. So nyame susu Hon Kronkron enye na juma. Nyame susu Hon Kronkron ye wajuma. Hon Kronkron ene anope bowra ankra mu. Hon Kronkron ma ye kranya di. Hon Kronkron jina ye chi jina pa. Onyame susu Hon Kronkron ma ye kranya di, ma ye ho manya di. Ma ye kranya di, ma ye ho manya di. Hon Kronkron jina ye chi jina pa. Ewe Yesu Kristo dim. Onyame susu Hon Kronkron. Kache Hon Kronkron se. Ona ni nwadi se oja ewo mu. Oma woni mu ni pali nyeja, okra nyeja. Oh mnyeja.
kachira unkonkron se unkonkron ei da wadi secha na mame kra nyati na mame hohoma nyati na nsi ni peduanum bi ono bo sampaye no bi ono bo sampaye no onyame soso unkonkron ye wachuma no kuna hohoma ye wachuma unkonkron uyoja mawuja endale mawuja enfram mawuja endale endale wa ankrankramu ye nhyiamudie mu honkonko ye jawo ye krem ye jawo ye honhomu ye jawo ye ripediem ewo Jesus Christ dinemo ewo Jesus Christ dinemo bia no boss ampai ne mienko bia no boss ampai bia so boss ampai la basandala baba la masandala baba biwano bossa bombay eradi son konkro mawujanel ojano ma enso ankrankramu obi biara eradi ene ye ne ya osumi na ni muje tum eradi son konkro misro wa Yesu Kristo ti mu se sasie mawujane nso so ankrankramu cha Sankrankramucha onkonko da wadi seja ewa ankrankramu yame soso onkonko ma wo ahode emla omaso maya ahode ewa Yesu Kristo dimo onkonko maya ahode wa Yesu Kristo dimo onkonko maya ahode wa Yesu dimo onyame soso onkonko hye krade onkonko hye homode onkonko hye ni paduane de onkonko ma yemu ni pa ma enya de ewa Jesus Christ dimo ewo Jesus Christ dimo la mashandala baba le mashandala baba le kapazandala baba ye bompai kaja unkonko se erade humema bo me ya wo moburo hu ene humema bo kachire rade se rade no pe humemo ewe Yesu dimo kachire rade se onkonkro humemo na enne mempa ya meboi erade fa wutumi ni wanwade no nsanche ni di akire humemo na mempa bo emedru anim ebra ma sori wawie ebra ma sori rade mi hia wo mobro hu ma mobro hu ntomiso David se erade o mobro hu edoso nyakopo mobro hu edoso erade hu me mabo erade hu me mabo hu me kumabo bo saba ni sa hu me mabo hu me kumabo bo saba ni me yanko masandala baba le kandara masandala baba le kambazandala baba le kandala masandala baba le kandala basandala baba le kandala masandala baba le kandala basandala baba eradi unyamabo eradi anobe umobro unyakase umobro hunos kasa erade anope mekoto mesrao se erade humemabo se de wasamusi mekoto mesrao se erade humemabo mamenkoto amekoto mesrao no
Mempaya meboyi Erade Nyankopon hume mabo nama ene mempaya mebo enru wasum ma mempaya mebo enru wanim de enano pa me koto se hume mabo serade mobro hu serade mobro hu serade enkomo bia me ni ubedi bia erade hume mabo na ye mebisa de ma me sade erade wasamosie enkomo me ni ubedi erade hume mabo na mame nkwama amini ubedi erade ya mame hume mabo na ye mebisa de mame sade erade wasamosie bi ono bo sampa ene mienko bi ono bo sampa ene mienko Jesus Christ 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 ena anopai mesrew mobrohu edema etoma etiemi mesrew mobrohu edema wonkrofo mesrew mobrohu edema wonkrofo mesrew wojie edema wonkrofo ewo Yesu dimo Jesus Christ umobrohu ensane yenso erade hu yamabo yede yensam ena eba wanim hon kokro we ochiginafo hon kokro so yensam yimu ebi maye so yensam yibi emaye hon kokro yawajuma ewo Yesu dimo hon kokro dibwayen 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 ewo Yesu dimo Bombay Biano Bombay ewo Yesu dimo Biano Bombay ewo Yesu Kristo dimo enano pa erade onkrofo papa de yesu se huyamobo na chiye huyamobo na chiye ewo Yesu Kristo Nazareth ni dimo erade onkrofo mobo na je onkrofo ewo Yesu Kristo dimo huyamobo na chiye ewo Yesu dimo huyamobo na chiye ewo Yesu dimo huyamabo na jiye ewo Yesu Kristo dimo huyamabo ewo Yesu Kristo dimo huyamabo na jiye ewo Yesu dimo biano bombae Serade anopei humimobo na mame ahoden wo ahoden no febi dua mimu kasa domina saforade wo ahoden no febi dua mimu tu ahomre efi me krem tu ahomre efi me huhum tu ahomre efi me nipeduam na mama ahoden ewo Yesu di 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 mama ahoden ewo Yesu Kristo di mama ahoden ewo Yesu di mo erade mama ahoden wo Yesu di mo osusu nyankopɔ mama ahoden wo Yesu di mo anope ejatene ne mama ahoden abeja mama ahoden osusu nyankopɔ mama ahoden erade humabo mama ahoden ewo Yesu di mo mama kranya de mama homanya de mama sunsumanya de ewo Yesu di mo saforade humabo mama ahoden bi ono basampan se radie wo ahodi fe bi dua me krem fo ahodi dua me hum fo ahodi dua me krem mama homanya mre e mama homanya mre
Emma me kra enyamre. Emma tafon kasa wanyame. Ewe Yesu di mo bombaye sa. Bi ono bombaye. Jesus Christ. Jesus Christ. The yes oh se ma ye kra nya de. Ma wo ahodi ni bi mra yenso. Asaforade. Izo akunkruni ene anopei. Wo ahodi no febi dua ye krem. Fa wo ahodi no febi dua huhumu. Fa wo ahodi no febi dua ni pediem. Febi dua ni pediem. Febi dua ni pediem. Ewe Yesu Kristo demo. Fa wo ahodi dua ye krem. Wa ahodi no febi dua ye krem. Ewe Yesu demo. Wasabo sumiya. Wadawro mahudi ya uramwi. Tumreye Bible mreye. Wasabu diye so mreye. Asitina mu mreye. Onkoku tufriyemu. Onkoku tufriyemu. Maya kranya dey. Maya omanya dey. Ma wo ahode mra yenso. Ewe Yesu Kristo demo. Maya ahode. Wasamu se. Ene chewe ni muno. Enya ahode fofro. Sa don shiriya. Erade chewe ni mi. Yesu e. Wa ahode no. Maybe mra ye krem. Ma wo ahode. Emra ye humu. Ma wo ahode. Emra ye ni peduem. Ma wo ahode. Emra ye mu. Ewe Yesu demo. Jesus Christ. Masandara baba. Le makamba sandalaba. Muhammad Mrayenso. Ewe Yesu Kristo demo. Wahuadini bi ma etumra yemu. Ewe Yesu demo. La mashandara baba. Wahuadimra yenso. Wahuadeno. Manimra yenso. Manimra meso. Ewe Yesu Kristo demo. Jahuadeni. Bomba ye chi ahode efi awrade ho na fa dima wo ma na fa dima wo kunu na fa dima wo yire na fa dima wo boafo bomba ye chi ahode efi asafrade ho na fa ye mpai bofo e wa sori dem ho e wo fie ho no mo na watumi ate agina aye wo dima mpai bo eti chi ahode fi awrade ho na watena se na wadi ama bomba yesa say radi Jesus fa wo ahodi ni bidua me mu embai bomu ahodi fa dua me krem embai bomu tumi fa dua me krem wasam die so ahodi fa dua me krem fa dua me humu fa dua me ni padiam fa wasam tumi fa dua me krem wasam ahodi fa dua me humu wasam tumi fa dua me mu bosamba eno ewo Jesus Christ demo. La mashandara baba. La baba shandara baba. La mashandara ne. Le baba. Kanda mashandara baba. Le mashandara baba. La baba. Kaserade anopei mamenu munsam enya wo fe mamenu munsam ento wasum samayamfum so bi mpa ebe ya kwansidia werade want me voice erade fa chame na mamenu munsam enya wo fe bi onobo sampa ene me enko erade Jesus Christ wona wodom de boniche Papa, my numusam, and your fair. My numusam and power sum and obey. My empire yebo eme drew and him and obey. Say I am from so beer. So obia from platform is wa. A batman empire bokoye sia. And obey a slow mojani say. A mojani tifache. Jesus Christ mojani tifache. Nama ya numusam and tawasum. Nama ya numunsam enya ofe nama ya numunsam entawasum maya numunsam entawasum erade manumunsam entawasum
ewa Yesu Kristo dimo, ewa Yesu Kristo dimo, ewa Yesu Kristo dimo, ewa Yesu Kristo dimo, ewa Yesu dimo. La mashandara baba erade mayenu munsam entowasum enya ofe ewa Yesu Kristo dimo menya ofe ewa Yesu dimo menya ofe ewa Yesu dimo erade mayenu munsam entowasum ma enya ofe ewa Yesu dimo. David say erade mekara ebetna yediem mekara ebetna yediem anopa ye bompa ye se urade se sunsumu ode mekara tna yaremu nyesa na urade waka no kasa safrade nyesa na wasamaka nyesa na urade wasamse mekara ebetna yediem ebetna enshirem ebetna enkwam ebetna apomudimo tibra mi biemani baby biena sunsum wafra mekra ede mekra si yariem ede mekra si amaniem ede mekra si wosumu se mekra nsu se mekra ndiareho erade anopei mesra wo Yesu Kristo dim se meja yemekra fi yargem sadi erade wasam se na fa me kra si apomudini mu yeme ho fi yariem na fa me ho si apomudini mu bosampa enemi enko ehi na wo kra sie ehi na wo kra enenam ehi na wo kra edi nkomo edi na eya wo kra anope bompa ya ma wo kra anope bompa ya ma wo kra Sarah did 2026 Sabo sume wachi baby biara sunsu yede mekira akosi se mekira nya yafo yede mekira akosi esie yede mekira akosi nsamampom erade yimekira efri esie yimekira efri nsamampom yimekira efri owo musinkwam yimekira efri yare musapom dinimu se de erade wasamsie erade wasamse mekira ebetna papam mekira ntna bonimu mekira awontna bonimu ewa Yesu Kristo dimo kasa mekira ewa Yesu di wontna yare mo oton wo betna pomudinimu sadi erade asamse mekira kosia mekira kwame mekira kofi wontna maniemu oton wo betna sunchiem sadi erade asamse entina no pay menem Yakob asamso eba wura sunsumu me yimekira efe yare musia pomudin mo Yesu dim me yimekira efe wo musinkwa mo Yesu Kristo dim me na Yakob asam edi tumi so edi okwama ni mo che wura sunsumu me yimekira efe yare musia pomudin me yimekira efe amane musia sunjiem me nam asamso me yimekira efe osumo esi osiriem me yimekira efe awrehom esi anichiem me yimekira efe awrehom esi anichiem me yimekira efe yariem esi apomudimo pa Yesu Kristo dim me yimekira ne hom efe owom esi nkwam esi kwatintim me yimini padua efe yariem esi apomudimo me yini padua yi efe owom esi kwatintim ewo Jesus Christ dim ewo Jesus Christ dim ewo Jesus Christ dim ewo Jesus Christ dimo ewo Jesus Christ dimo ewo Jesus Christ dimo ye yoba ba emienko kase Jesus Christ efi sabi ko mame kra entina papam said there was some say boni biara ya bomi mi kredi ni asuma boni se boni ne me matna yar ene me matna enim gwase ene me matna ka accident ne matna musuoni asa ne matna eye boni sa boni etete sa no Erabi Yesu Kristo dimo mi yimi kra film mi yimi film mi yimi bajani film o Yesu Kristo dim me kra tna papem me kra tna shirem me kra
Yesu dimo me you free no me mo me yi me kra kosia me yi no me free wo so me de osusu yakopom enshira me de to kra so ewa Yesu dimo me yi me kra afi no me mo e de trenshirem me yi me kra afi wo hiyam de me kra si ye diemo me yi me honhom afi no me mo de me honhom esi shiram me yi me kra afi bonimo de me kra esi papem bosome wachimo me kra wo betna papem ewa Yesu dim se de radio asamse me honhom betna papem ewa Yesu Kristo dim se de radio asamse me nkwa betna nkwatintim ewa Yesu dim me kra betna ni chiem me kra wo nsu bi mo oton wo betna ni chiem wo betna nshiem wo betna kesiem ewa Yesu Kristo dim fi se erade ano na aka wakano ebebemu erade wakano ebebemu erade akase obeshiraye amayaye shira wakano ebebem erade wakano ebebem erade akase obeshiraye amayaye shira kase Jesus Christ wasam se mekra betna papem me mekra entna bambomu da mekra betna kunindiem mekra ebetna kankom kase minkachi mekra wonkachi me wonkachi mini pedian kachi misikasa munkachi mejuma enkachi mawari enkachi menyonya munkachi mimpeja enkachi minkosu enkachi ewo Jesus Christ dimo mekra obetina kasim obetina inshirem obetina kankom ewo Jesus Christ dimo efra no payi koya mekra betina papem mekra wo betina kasim said awurade asamse mekra wo betina pejem mekra wo betina nyonyamu wanimu nwaseda mekra wo betina nkunindiem wo ninkuguo mekra wo ninkuguo ewo sunsumu me wo ninkuguo ni padua ninkuguo asetemu abraboyimu wo ninkuguo wo betina nkunindiem said awurade asamse mekre wabusome wachimu watu 26 mu woni nkuguo wanimu nwase wontom ewo Jesus Christ dimo wo betena pejem wo betena kasiyem wo betena asumjie eya wokra eya wodia ewo Jesus Christ dimo naka amen. Wakano ebebem onyame wakano ebebem erade akase obeshiraye amayaye shira kasa safarade said emedeni die ni obuo kwanso eni wudi nkomoyi mina wasam so ne wokasai na mesra papa edi ama mekra ene me homni peduai said erade wasam sia no mesra ochie edi ma ene me nananom erade Yesu Kristo dimo me makra entra wo mu da kase Jesus Christ so be abom me baby credin obi abom me baby humudin edi me baby kra akosi yariem asham ene nato so be afra me baby spirit na erado wa twe me baby hom akosi yariem kosi wo wum no ma sham ene nato so a ene me gira wanu asem ayetumi so wasam se me ba me kra betna papam
it is a me crate papa mudia. Enya me man so eya wunya me ma. Kase Awurade Nyankopɔn wo de woni banana. Se me ya wo benti me ban so ya wo ba. Me nana so ya wo ba. Ni senti anopei. Me peja me ma ewo school. Me wa Akwantuo. Kanisa. Me ne nkrofo tetie. Baby a me ma obia. Baby a me nana no obia. Ewo Yesu Kristo dimo. Me ma ne me nana no. Ekra. Wo Yesu dimo. Me yi wo kra. Ene wo efi yarim. Esi apomdimo. Me yi me ma. Nana no. Ene wo kra. Wo me yi wo kra. Ene wo efi wo esi nkwam. Se de Awurade asam sie. Ewe Yesu dimo. Me yi me makra. Ene wo freni guasiem. Freni guasiem. Esi ani onyamu. Esi ani onyamu. Se de Awurade wasam sie. Se Awurade obi abɔ me baby credit. Obi abɔ me na bidi. Se me na me ma entra boni mu a me nyintum. Kasa me nyintum. Wa Yesu dimo mempen so e manisi. Ewa Yesu dimo anopa me di Awurade asam eba wura sunsum me di Yesu Kristo moja eba wura sunsum bebe biara me ma ene me nananom kra esie wodi obi di me ba ne me nananom kra kwasi yare mu Yesu dimo me yom fi yare mu esi apom dimo Yesu Kristo dimo me yim makra me ma honhom me makra wo honhom woni badua me yifro wom esi kwatitim ewo Jesus Christ dim bija Yesu dimo yimi bakra no honhom no ni badua everybody mu esi papam every yarem si apom dimo efi ani guasem esi ani monyam me yimi makra no honhom every osumu esi sirium every arehom every arehom esi ani chiemu ewo Jesus Christ dimo me meni areho ewo Jesus Christ dimo wani bechi ewo Yesu Kristo dimo kase ewo Yesu dimo me meni bechi ewo Yesu Kristo dimo bosampa eno me anko Awurade Jesus wabuso means emotwimu adie biara ya fra me baby ni me nananom ekra yetia wom se me bantra bonimu me nanantra bonimu ne bi mekame Yesu di me ntum Yesu di me jiwo mo kra eno ho no padua efri bonimu etra papam etra nkosom etra mpegem etra kesiyem se di Awurade wasamosie emremu ema me ne me ma ne me nananom wa Yesu dimo kase Awurade be ma me kwale no ba bia de ne kra kwose bia me kunu me yire me papa me maame ba bia de ne kra kwoti bia Yesu dimo me yime ko kra firi owom esi kwam me yine honhom firi owom esi kwam me yine kra firi yariem esi apom dinimo bo sampaye no me yime me maame yino bombaye sa me yime yire yino fanya miasem eka ho ewo Yesu Kristo Nazareth ni dimo. Thank you Jesus. Kase Awurade ebra me ne wadi nkomo na me koi Awurade fa me sie wo mojanum wo moja wo sie wo Calvary no fa me ne me masie me ne me kuno mabusua nyina yade ye ho sie mojanum boso me nwochi mu kase Awurade Nyankopɔn me nim kwan ne so wona wonim kwan ne so ene ma boni bia sunsum ya tutu aguma kwamu se me kwoti aso mfa yare emfa kane nim guasie ne wo mreme no Awurade me ba bedru ha entamala umoja ne ncheme so ma bo me kredi abo me humudi edi me nam kwa mbone so a Awurade jeme umoja no fa jeme ma umoja no me de umoja no ekwalantai me ne me ma me ne me kunu me ne me yire me ne me namfo me ne me schoolfo Awurade Jesus Christ umoja yede kwalantai ho yede kresi Yesu moja yede ho sie Kristo moja yede ni padie sie Yesu moja Jesus Christ apam moja no umoja no yede ho siem
every was sebofo, every yarebofo, fenum gwasebofo, samanie bi ba, say yare bi ba, so hobby unitia, emoja ninti, womu yania, momu chamunko, said the rade was some say, ewe Yesu Kristo dim, kase rade, Abraham no what dim koma, me kwa chumas me kwa day, enipa wofan so, edi sompa, media baye, your friend blazer forster, erade baby biara sunsum, your friend ne kra akojina, say de ne kra akojina samampom, say de ne kra akojina yariem, say de ne spirit akojina yariem, ana wom, bra me srewiya, wakwa blazer forster, yini kra free yariem sia pomutimu, yini kra free wom sim kwatintim, me srema forster, one ne yire ne ma, baby ane mawo, baby ane yire wo, yini makra, every woman see and come da. You are money ne yire ne ma, you are makra, and home, every manim, for musia sum gym, for first sia sum gym, for first sia sum gym, for the end messia sum gym, and Jesus Christ dimo, and what Jesus Christ dimo, baby ane didn't crack akosebia, baby didn't home akosebia, and Yesu Kristo, yes, no need no broke as to say, Umojan Bongrao, what some Bongrao, and you pleasure for sa, Nekra, and through a woman sim Komuda, and in home, and through a woman sim Komuda, and in the Padua, through a woman sim Komuda, and in the Kra, and via Rim, and Sapum Dimo, and in the Kran and home, and via them Sapum Dim, Nemakran home, Eradi Shiram, and Sapum Dimo, Unifro Sumo, Unifri Dajimo, and see Asumjim, Asumjie, Messrama Breza Fonsa, on any Fina, and what Jesus Christ did, Aferade, Medwakua, and Umochanum, Christo Mojano, and Mofosa Nemqua, and Mone Mankwa, Neironkwa, Nemakra, Neyekra, on Momukra, Jesus Mojano, and Bo Mobai. And we used to demo, baby, our war, baby, our num, Umojano, and one who buy, every bra, every was say, every was here, and what Jesus Christ did, Sefos and Yonam, Sefos and Yonam, Sanimanum, Manin Kugu, was Sitremu, Abraboimu, Nemomen Kunim dear, and your boy in India, and with Jesus Christ, a dinamo, the radiasi. Radias me uncle, a radia dawasi. Baby, I want to to me so abo edia beduni. Yet I was sick. So what be was so ne radio what be a stramaye. No what say Yakuma Munkomobo. No what be a swat say Kasa. Ne rade dear Bissau. And what by Yesu Christo Dimunano. 1 hour Samson. Aye, amaye, Amayakuma toyem. Yet there was a Sawamaya Tamfrenya Yansri. Yet there was a Sawamaya Tamfrenya Yanchimo so. Nemo Jesus Christ, what do Kunim? What my yeti Tamfusun Kunim? Yabakos wed Dim Kunim, and I'm Jesus Christ who Kunim DNT. Yet Davase, Eradibra Yekwe, who went him and any uncle. Baby, I will be a no swa, or be a Eradipue, and that she had to fall. Ebra won crofo one hour teacher we mu ejadifo erade na tonton niam na sa emma won bosome mu erade ma won crofo kan sika mesika mra won crofo nsam masumjie kese ye mra won crofo nsam ewe Yesu dimo Yesu Kristo yeda wase se wadi nkuni mama ye owudi nti amen. Yama okwai na waba la no so bra ye free number obetumi edi afrey 0548 931 0548 931 0548
931 931 0551 931 931 0551 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 0551 931 931 Sawon daya mayante wonka ewo afidie so se Yesu ama dasene erade de yankwa chene a ode beba biem na de erade peno dasene obeto aso aye na juma papa enye juma enko na chi oye juma konanim. Hello. Hello, good morning. Morning, me do food in there, then baby o kase free. That's all. And that and suddenly I don't feel a cinema. So me feel that I don't care about me feel so I Radi ya duma me de me number betu ja na wa frame na ya ne wa bone Sompa ya wati na ya bopa ni kero pa ebe ni ti fori pa empire bone nya one day asam evize osha asiye ye ache enti me bomba ya man ma me de me number betu ja frɛ wati maximum Kristo ka se mo se ade we na de ban no agese akomchin ene mpaibo eni we na ekoso sa no a ontumi nyae no agese ede ye fase ede mano jisi ewura mo adadiem ede mano na Yesu gu Awurade so na Awurade de ne tumi kase e baje no ate enti enya one day adeye me ba cho me bomba ya mano ati within the same awu when it Aisha Erade tumfo me peja wabawa Aisha ba wanim ene wo gina e de amane ba abu wasam se ye ma ebe ye wasuafo ye masumdie bedoso Shebe ya Aisha ne ba akofa akora ni asumdue ena aba maame susu ni asumdue enti o Jesus Christ awoy asumdue hine ena me body Jesus Christ e bia ebu wo bia wo da udino nkohwehwe no na efa ni brefie Yesu udino enkohwehwe ebu na entity nsani mfiri nani so na entity rinu mfiri aju nani so na wudi no kwani brafie no asumdie manekra mabodi Jesus Christ and meka enko yesa adwuma no Yesu eniti na obaye se obeji ye ne boyefo yi na ebu so ka ho enti owura shewudi animonyam na maye testimony say ye bo wudi no wafa wudi so age no ye da wasese wa ye ne saa ama oba wani je wie peye ewo Yesu Kristo dimu amen Pashoka bibisi afere leti na afere adia to na ba Yesu me de number betu just ya why mate na me balance e shira asda ye nyame de adwuma ne kase ba na me ne o ye ba be ya no ate kase ba na me no e ba ba nyame nko me no na e be ye adia se te me de me bai bo na makom chi ta wachi
na wo so ye bi ni boni din na ba wo de yesu ba we ya kete kura wate ya kete wa obeja no erade ba stop no wate enyu no ho konya ya le wate enyu no ho ko wu na wo ta mo so wate wonya nkoi Radisha 0551 931 Obijina so 0551 931 0548 931 0548 931 Hello. Hello. Oh, okay. Me no for sabre biem why? Yeah, chow sabre biem. Sabre biem. 0551 931 0548 931 Hello. Hello. We did any baby or casa free. Mid of yet you and go to free radio no kakra. Okasa wa uti wa amwa. Hello. Oh. 0551 931 0551 931 0548 931 0548 Hello. Good morning, Pato. So, and now pipe on many at the home. Medof udi that Danny baby or casa free. The ocean. Bamena. Ocean. Also, and we are singing it you. And you had your pipe on the other from any day. I mean, sure. With the pipe. The masses communities na me from pijama chuba. And bro, so a Jumana Kwana, ebe pejawate. Amen. Erade de wokra ebetna yedie mwate. Amen. Ti say ya bo kredi de wokra atna ekem. Se wa Jumani ntimi mpeja ya nyintum. Amen. Nyesa na nyame aka no. Ati ase. Yetina nyankopo asam so iya pa ya ma wo se. Wo adwuma no ebetna emfasuom. Wo adwuma ebetna enkosuom. Ewe Yesu Kristo din mu. Amen. Enti me de number betudwa. Na wafa na ya bomba ye enye one day ade eye continuous prayer. Oba se won konkwa ma ye direction. Odi akwanche ba na wa ye pa na de shoot adwuma no wate. Amen. Nti owusu nyame nhyira wo pa. Nti koso Aja eye sompa every Thursday morning ukuada ade bechi yawada no yenye wura yawada mu se kukuro 12 o'clock na ya start enti ukuada no wadantem ti huebe dumienu kokoro benya no wate na oni yeshia yes sorry ewrade sa na evangelist mimu eso de nyame pa no waye na every next week ikono eja dem into usu me de number betudwa e be bompa ya fa adwuma no adwuma ni be peja obe kan sika wate amen sika kasi e be bansam enti anyu no wate amen shall be no fe dem kan amen 0551 hello medafo hello
Udi ada ni baby akasa free. Because you can see my friend English. Yajima fo ye. Now you go shopping. Mami Grace. When time I say Mama, you know you could they can't today. I hope you have a job. And you know you could do. Don't you so conscious? Amen. But it's that's the content and I remember my body. I should be clear with that. So, Mommy Grace, Eradina Gupawa Bawa Grace say, oh, man, and Nisuchira me ba, ne more free baby, our own chain. And you were here, more at the man and ma, and in an anonum. And it major overthrow, free through Musro, Nafa and more beera, Mommy Grace and ma. Ana sase we so no papa wafra me de manual to mu bi enti ya sa emu no hu atuma e mama me Grace ye mu ma ene ne nananom e ma wa ba wa ene mu ase da e wo Yesu di mu ewade awo ya ho hia mu boafo bebi ane ma ebedro bia no ma emwa emturumika emehia wom e wo Yesu di mu ma me Grace ye mu ma ewade fa nkwa eboa wom fa pomdene eboa wom fa yedie eboa wom fa warepa eboa wom fa nyinchire eboa wom ewo Jesus Christ dinimu me ba wasese waje yenso na de ebisa wono wayama wani onyama dedi kre ewo Yesu Kristo dimu amen amen fo nyame shamu ate erade de be ya chede kakra watachimai na efri se erade de mi free hono tachima fogu so hwehwe mesa otie pa na bibia wa ne mremate nyame shamu no fa ebinka ho erade shamu 0551-931-931. You brano aya be. Hello. Medafo. Udi de ni baby o kasa free. Hello. Hello. Me bajo. Hello. Bajo yetie wo udi no. Hello. Hello, medafo kasa. Bacho. Hello. Bacho yetie wo. Bacho mama ni. Ayo. Yo mama. Eda wasipa. Denyamias. Wow. Wa ye ni tie wo danan ko an na tie wo. Ai, ba. We mano. Sewa bombaya mama mo sana jimano nyi papa. Uni aba konso ni blago ya bele sisi datrika se ntine nyalo hwi gutamma akoma tuye bajo mami ba na mni kase mami Grace bajo wala mni kase oko mede me namba betudwa ya na mo amantumi anwura mu no na mo fa me namba ne ebre ni nti na ya bompa ye empai bobi won manya radio isonko a nemo eyo continuous oti ase bi won mai say ya kom chita echire oti ase nyasa 1 minute seconds cause any mana si wabra bomu no omo sha ase a cho hwe obone fo no otumi eye bia obehaw bia 2027 or starting ene oti ase e de bedu 2027 no na afe na obay akwanchi mompai ti na Kristo se yamompai ye da ayemre ho eti me bompai ama wo ma no de oyari sisi yare no so me kan for 21st clinic edemo oti se ye sunsum de ne ye honam de obo no mompai bo no nko a de bi wo bompai ni wi a ko hospital na ko check up oti se ti me bompai ama wo wi bra 21st clinic sisie no nyakopo befa brother Foster so e de machine massage uni peduanum e di said
dompenu bimpo ena ayaya obetre no odiase se entini no so bi abobo apa emu besane cholesterol ni nyina ebesane what the commoner say edi bra 21st clinic techima ya honomo me be ma number odiase na what trace number no na wo de yare no a eya honam die no a wa ko enko no wo ba 21st clinic a aya so yare so yetu ase te sana nyankopa ye breze force o de otomata nimu nyamia mana duru ankasa nyankopa ma breze force eduro edise de yare ni sitie biara erade be fa no so ama yare bi ase etu deku enti wo ya honam die no na ye via Akwantuo sunsun mu die no na ye so rade hohom de ye na ye bompa ye tamo chi saa enti de bia na ye hoden sunsun no honam ni ya wa hoden je 21st clinic number no ye number ye 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 we ye 21st clinic frayen wo frayen ya kro bia so no man bia won bia no ye be chira wo ye be ma direction no na wo ko hono mu a wo be hospital ni bi wo hono mu na nyankopon be fa doctor ene nurse fo kama so ashow wo be nya asomdwe wate eradi shira pi afe me bomba ye ediamo eradi tumfo wa bawo ni ekasa asesi ase ne ba ni sisi onto mintna se onanti kakra bia no wa bre papa ona obo ni pedua no de ebas ye bo mani nyina ne se carpenter ni ya de ne wantimi anya o de komatele ni want me nye de ye bo mani ne se ni pedua no wona wo ye edi se ni pedua no bebe biara yare bia bawura mu no ye bompa ya utumi mpona ho ne radi hili ni pedua no efinity sukosi ni nase ma ayaresa emie peye ema wa bawa osa ayaresa edi ama ne bey afa de wo ka kire obi mu ne se ne madwuma nkoso we di radi wo no atwuma yani wo madwuma sam enu so ye boma ne se utumi mawuram yedi mawuram ma wo krofo atwuma entna papem na da se ne ye nyina pahie mu a ye di asedamam ewade shira heavy Akwantuo etiefo ni ahwefo nyina ewade shira sompa etiefo ni ahwefo nyina ene program ewade wo fa yeso be yeye ewade ma wo krofo nya dance de wo yare sande yare de woni adwuma na adwuma da se ne sa wa ma ye nyina bom di asedamam ya sraw ewo Yesu Kristo dimu amen me pa charge me number me enko me number is 0242 15 42 20 0242 15 42 20 Sofo Maame me number ni 0242 15 42 20 eradi shraw no onumu bi ewo Yesu dimu amen.